Na konkursu za festival Ružova Zahradka pravo učestvovanja majú všetky zainteresovani osobi, kompozitore i tekstopisatelje, državljanje Republike Srbije i stranski državljanje, s tim, že jedna osoba može biti koautor najvecej dvoch špivankov. Podnošitelj prijavi, odnosno kompozitor abo pisatelj tekstu, môžu u prijavi predložiti vokalnog solistu za svoju špivanku. Ja všetkých môžem ešte raz povolať, izdovadno z všetkých tých, ktorí poznajú do jedného kompozitora alebo tekstopisatelja, najšie slobodno pýtajú, že komponovalši, poslovši do radija 19. decembra zakončený konkurs. Zo sprijavoh, kotri stihnju, komisija menovana z boku javnej medijske ustanovi Vojvodini vybere 16 špivanki, kotri budu vyvedzeni na festivalu. Ja modlim, že bi co skoro poslali, že bi smo imali co vecej pisni, že bi smo mogli vybrati co najljepše. Revijalna čas festivalu Ružova Zahradka 2017 roku bude pošvecena Đurovi Latjakovi.